Assalamu alaikum urmattуу Meninen программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Оштон жаңы нукат деген айылга кетип баратам. Анткени Россиядан сырга деген эже атайын ушул программага буйрутма берип, бүгүн тартып коюусун, орозо айына тартып коюусун өтүндү эле. Мен ошол аманатты жеткизгени, өтүнүштү аткарганы баратам. Азыр саналуу сааттардан кийин, чамасы 1-2 сааттан кийин мен ошол сырга эже берген аймакка, тагыраагы айылга кирип барамын. Биз менен бирге болуп туруңуздар, урматтуу менин катталуучуларым. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мен ушинтип Темир Корук деген айылга келдим. Азыр ушул Тажикан эненин белегин аман-эсен тапшыруунун аракетин көрөйүн. Кандай сене, жакшысызбы? Тажикан деген эне сизби? Ошо Тажикан эне, рахмат. Россияда сырга деген кызыңыз бар беле? Ошону могун карасаңыз, сизге атайын подарка берип берди. Ой, Кудайыма шүгүр, рахмат. Энем 74кө чыкты эле апам депчи. Сагындыңызбы кызыңызды? Сюрприз мына эне. Бейшим энем депчи. Рахмат. Сала бериңиз подаркаларын. Бул болсо торт эне. Сырга кызыңыздын аттан. Бул сырга кызыңыздын жолугу. Күттүңүз беле эне, күтпөдүңүз беле? Сюрприз эне, сюрприз. Рахмат, ана да келатат. Келерин. Сала бериңиздер жолугун, сала бериңиздер. Бул эне жай намазыңыз кабыл болсун. Мынакей. Жакшынакай кылып кызыңыздын белегин жыттап намаз окуп жүрүңүз, Бул болсо торт. Эне көтөрбөй эле койсун, энеге оор болуп кетет, Мынакей торт и да эмнеси калды? Саат жанекеме. Саат жанеке какта? Мынакей орозо чыкты, Сюрпризлар деп сизге сюрприз Мен айтты. Рахмат энанайында. Сырга кызыңызды сагындыңыз беле? Сагындым. Айта бериң, мына сизди көрүп атат сырга. Омин. Чалып Кудайя. Сыргамдын өмүрү узун болсун, рызкысы улук болсун. İşi baş versin, ahır versin, şu kızlarının baktığa daim jakşılık günderde yürüyüşün Allah nasip kılsın. Sırgayam şu bizge okşap gelinlerdi alıp kızlardı verip, nevre çevrelerdi görüp, daim jakşılık günderde yürüyüşün Allah nasip kılsın. Aynen silergeyam bardыңарга çoğun rahmat. Daim işiňer ilgeri olsun, koşganlar menen koşarıp, koşakarıp, şuma okşap 74'ke kirip, 35 nevre, 33 çevre körüp, daim jakşılıkta yürüyüşüňerde Allah nasip kılsın, tokçuluk bolsun, toylar boluversin. Kara hem sırga ejeme süйлөшүңүз мынакей. Жақсы. Rahmat kızım, rahmat. Aynen ay. Boptur rahmat kızım. Boptur rahmat. Yaxşı görür. Bizim baylığımsız. Biz eksizliğe Allah şükür olsun apası. Boptur rahmat kızım. Astiken bu kızlarından daim jakşılık gündü körgün. Allah razı olsun. Daim boptur rahmat. Değişim tapa. Boptur aynen. Analardan bir tartıp koyun. Sen şunda kudalar dese. Daim kudalardı kütü at. Koy sevip koymadın söylese. Şu an bilmiyorum. Kuday. Aytam men. Aynen rahmat. Kızların diyem cevap sırap. Ece kesige sağır kirip. Ap geldi mi de. Yendi kelişet.
Sırga kızınız kançanчы kızınız? Sürekli olsun da aytmadım. Beşinci. 5-nji. Beşinci. Kıçan oğru var. Bizim Bu. bağımızda daim. Şimdi den sorunuz tüm Bu, olsun. bir ayın. Uzun olsun. Oşa nevreleriniz. Rahmat. Hı. Denekam kana denekam. Canı eken kana. Hazır ki ana kızın yan bırak geç kızım. Bas geliyor. Bana bir takırım. Bana bir kızı. Kızı. Kim Sırgacanın kızı mı bu? Bakayım kanım. Süleşer, apam men süleş al. Söyle. Süleş aябай sagınıp tur da apaсын. Söyle. Kızım kandaysın? Çalışıyor özgür kandaysın. Kızım. Salatlarda kalıp kudalar kutak dedi de bu. Kanday yapsın. Yaxşı özünüz kandaysın. Ben sizi yaxşı görüyorum apa. Canım yapamıyorum. Yaxşı ko'raman dag'i. Bilaba. Ayningni yaxshi qara. Qanday ta'sirlendingiz ana? Döte yaxşı. Bunday nerseni güttüңүзбү? Болгон эмеспи? Yok. Birinci жолу болуп атат. Vay kuda kelet ekan dese, keçeten beri nokatga varıp kuda kelet. Mana kızga kuda kemege dedi. Kep kaptı dese. Vay. Başaklarga düşüp жүрөтүлөрүңүz го элчилерде шоктап келип телевизорго чыгасыңыз. Rahmat, aynan bardığınlar karşı baldarım, kızlarım turdu egim. Kana turdu egim hem Kudaya. Ömrü uzun, rızkı suluk olsun. Koşkanı menen koşarıp koşa karısın. Ul kızdırım atını beraber görüşsün. Talada jüret Allah kayerde jürse şehit Allah öz panayda asırasın özüge amanat. Jolları açık olsun, joldaşı kızırı olsun. Tünlükünü Allah öz panayda asırasın. Maşı baldarım, kızlarım, nevre çevrelerim bardık esen olsun. Zaman ıstınç olsun. Kudaya yaşlarga ömrü versin, karagandırgıman versin. Kırgızstanımız daima tınçlık amançılık olsun. Balam sana ya ömrün uzun olsun, rızkın uluk olsun. Tenin taza olsun, koşkanın menen koşarıp, koşa karıp, yıl kızırmasını beraber görüp. Daima şunday jakşılık günlerde, toylarda gana iş kızmat kılıp жүрүшүңдү Allah nasip kılsın bana. Amin. Daya jakşılık günler bol örsün Rahmat. Ona cenidem. Çoğun kendini. Çok gelmiş o. Rahmat kütülbеген sürpriz boldu. Sonunda kütbediniz. Benim yoklarımda. Süle veriңiздер. Enege arnap süle veriңiздер. Очередь менен кана кеттик. Siz süle başlaыңыз. Eneme uzun ömür, için tezoluk kalayız, baktılık, karılık kalayız. Şu bizge baş göz bolup jireversin. Bardığız, baktığızga bar bolsun enemize. Köp yaşasın, baktılık, karılık kalayız. Siz kimisi olosuz? Men kız oğlum apam 5. kızımın. Şu apama uzun ömür, çinden soğuk. Apam bizi en жақсы көрөбүз. Apam жалгыз болсо да bizi atam barday kıl birde östürdü. Rahmat apam ömrü uzun bolsun. Gelecekte bizim şu büyük жақсылыктарыбызды көрүp çördü. Şuntip şunday boyunca жүрөбүз, hiç karыбасын. Amin. Siz kimisi olosuz? En kişine kız oğlum. Apam ömrü uzun bolsun, köp yaşasın, den soğukta bolsun daima. Bardığızды biriktirip, bardığızı da duasını berip daima жақсылыктарда жүрө берсин, төрүбүздө күлүp жайнап, тынч болсун. Siz kimisi olosuz? Men 3. kızı bolamın. Süle veriңiz. Birinci orozalар менен бардык эжесиңлеримдин, апамдын, Сырганын, Турдубектин ороз айда ушундай сооктуу иштерди кылып атканыңарга рахмат. Сырга Турдубек иштериңер илгери болсун. Дайыма Алла колдосун силерди. Ne deyim, apama çoğun rahmat. Uşunday bana bir tuğandardı bergen üçün apam menen abama çoğun rahmat. Men bir tuğandarım menen ata enem menen öte sıymıktanam. Men bir tuğandarımday ata enemde hiç kimdi, men hiç kimge almaştırbayım bulardı. Uşunçalık baktılığım men uş yerde tuğulu öskönüme. Bitta söz aytıp keteyin, abam aytat edi. Men ejem menen ököz udabız da uruş ketken desenen. Güzel men uruştu desem. Kızım kiçinesin sen.
чоңойгону билесиң, бир тууганың болду десе, бир тууган ол эмне десем, сен ооруганда, сен кыйналганда биринчи жардамга келе турган ошол бир тууган десе, кебейт го десем, кызым, кийин жүрөгүң менен сезесиң ошону деген. Ошон үчүн бир туугандарыма бардыгыга мен рахмат, ушулардын бардыгыга шүгүр, апамдын бардыгыга шүгүр. Кудайга шүгүр, Аллага чексиз шүгүр ушул күндөрдү көрсөткөнүгө. Оразада дайым жооптуу иштерди кылып атат. Сиз кимси болосуз? Мен апамдын экинчи кызы болом. Биринчиден силерге ушунчалык бизге сюрприз кылып келгениңерге чоңдон чоң рахмат айтабыз. Şu birinci apama kalam, çın den soluk, uzun ömür, çeksiz vakıtlarda kalaydı. Bizim peşinizge daim şuntip jarkıldap, caynap jüreversin. Biz apam 12'ni törögön. Dağa şükürüne 9'umuz bardığız tügön. Bir ecemiz 6 kızbız. 6 kız neyin çoğun ecemiz ötüp gitti. Ecem şu rozonu kündörü cayı candattan bolsun. Aklıya tavat bolsun. Daim baba çakası kolda dürsün. Biz apama daim жақсы нәрселерді қалайбыз. Дүниедегі бардық жақсы нәрселерді қалайбыз. Şu bir туғандарым, бүкелерім, сырға сеңдем, түрдегі үкем. Қайерде осы Алла өзі қолдасын. Қармаған тұққандарға Алла бәреке пайызını берсін. Өмірлері, рызқылары ұзын болсын. Ушунчалык бізге сюрприз қылғандарға рахмат. Қайерде осы екі дүние бақтылықта жүрсін. Рахмат сілерге да ушунчалык бизди кубантып жок жерден неме кылганыңарга рахмат. Дайым жакшылык күндө болгула. Кудайым жолуңар ачык, жолдошуңар кызыр болсун. Ана ушу небере мына бериши. Кеч айттыңдар эң жакшы небереси ол болсо. Неге ыйлайсыңар? Сюрпризге сүйүнүш керек да. Сен эң жакшы неберем шу. Мына Ысыкөлгө путевка. Ой жаным ажырайым. Касырга жамаатынан бардым тынч болуң энем. Мен эң жакшы көргөн энем бул. Айын тамашалашат элем. Ушул небереңиз айтып келатат да, мен энем аябай тамаша көрчү. Азыр телевизорго чыгарып эми сатабыз жагылдарга. Энем эч качан оорубасын, биздин бактыбызга эсен аман жүрө берсин. Ушундай төрүбүздү ачып, пешенебизде бизге дуасын берип жүрө берсин, энем. Рахмат бардык балдарыма. Василде. Келинде аналар чак. Асыл берке. Наргылардан чакыр келиндерим чыксын. Бас берке. Берке келин. Кичине сал учуну чыгарып коет да мындай болуп атат. Олорго илинбең, сиз биякты карап турасыз. Камераны карап телефон. Бул кимси болосуз, сиз кимси болосуз? Мен күйөө баласы болом. Күйөө баласыбы? Кайненеңизге бир сүйлөп коюңуз эми, бекиткен сөздөрдөн. Мен кайнеме каларым ден соолугу үчүн узун өмүр берсин. Ошо ушунча кызды өстүрүп чоңойткон экен, мына оозуруну көрүң эне. Айткениңер келсин. Мен сүйлөрүм. Ден соолукка келин. Баарыбыз. Окшодубу? Декламацияны айтып кое берейинби? Экинчи келин. Экинчи келин. Мына шуну күйөө азыр. Мунусунун күйөөү Турдубек Россияда жүргөн. Күйөөңүз сагынышпы же энеңиз сагынышпы? Экөө теңдей. Айта бериңиз эне. Куш келипсиздер. Биздин энебиз бизге өз кызындай мамиле кылат. Эч келин деп бир катуу сүйлөгөн жок. Ушул келгенибизге 20 жыл болуп атат. Ушу энедей мээримин төгүп бардыгыбызга бирдей болуп келе жатат. Энебизди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Мындан кийин дагы көп жашасын. Ушул небере баардык балдарынын сыйын, урматын көрсүн. Tinch bo'lg'ular, esen bo'lg'ular, Xudoyo doim yaxshilik kundir.
Kana aytır. Kıyın ekemizka, kalık bağa melekes, tatına kaytımızka. Vay malade. Ayağına bir kesin. Asır ayt balam deyip Merim tolgon жүрөк Aylanıp kүйүнгөн эне гана Ару толгон жүрөк Сан ойлор карыткан Сана тарткан жүрөк Şam sizar bir tam Yol karap kütüp yürgün Halo apam apaken Canım düğünüm bereken Sağınışta ulumuz argünü Сиздердин убаңыздарда эне менен баланын, бала менен атанын, апанын ортосу мамиле кандай эле, азыр кандай болуп калды? Азыр мен абалтан эле мен ушул жерге келгениме 60 жыл болду. 60 жыл болду ушул жерге. Там 60 жыл болду. Каяктын кызы болду өзү негизи? Саливанын кызы болом. Анан келгенден бери кайненем менен же кайын топ менен бир бет келишип тике карап урушпадым. Шул агызгача азыр 90га кирген кайнагам бар. 80ге кирген кайнечем бар. Ошол менен баягыдай маалагдагылар менен эң бир жакшы. Кудайга шүгүр. Мен теңдештарыбыз менен барабар жакшы эле жүрүштү. Алла насип кылса. Шумалгача небре чебрелерим менен 35 небрем бар, 33 чебрем бар. Кудандалар менен бир жакшына болуп, маалада эч бирөө менен салышып урушуп дегейлешмедим. Кожайыным өтө жакшы адам эди, ол өтүп кетти. Мына 20 жыл болду. Ондан бери ушул балдар кыздарды ушундай тарбия кылып энди. Алла өздерine sapman bersin. Şuntup kelatan balam mınday nanayın. Şu men tilegim. Daim jakşılık gündürü olsun. Jaşlarga ömür berip, karagandarga man berip. Şu baldar kızlarımızdan bir şey okusun. İzzet hürmetli oluşunu Allah'tan tilep getelim. Aynen sana dagı. Uzun ömür, çın densoluk kalap getemin. Men hazır bular. Başkaça dayardaşı, başkaça neme kıl demesin. Kudalar kılıgırak su olsun da ödesege suluk kanca çevreniz var? 35 tane nevre, 33 tane çevre, 6 kız, 3 oğlum var. Kudayga şükür endi. Şulardan en çoğ nevremiz şul kız. Anan çoğ kelimim oldu. Şu çoğ kelim bana kelgeniga 30 yıl aşıp gitti. Bir roz betime karap hiç eşmedi. Onun kiçinesi 20 yıl oldu. Ol dağı azal bir betime yedebedi. Kiçik kelin dağın jakşı Kudayga şükür. Şuların nimesini görüp jakşı yürüyorum aynen endi. Daim jakşılıkın bolsun. Altın nasıl apaken haruva kuyuyorum menekem ay. Halo apam apaken canım düğünüm bereken sağınışta ulumuz argünü. Altın nasıl apaken haruva kuyuyorum menekem ay. Apakem ay, apakem ay.
bakka kirsem dem, almadan terip alsam dem. Ardaktap bakkan baldardın, urmatın körüp jürsem dem. Elpeşte bakkan balandın, apası bolup jürsem dem. Yüzümdü bakka kirsem dem, yüzümden kırkıp alsam dem. Yüzümde şirin kızdardın, urmatın körüp jürsem dem. Yüzümde şirin kızdardın, urmatın körüp jürsem dem. Ya rahmat, rahmat. Ne makla da Kapa, bolgoçu kapa, ulum üçün sana takpa, altın apa, bolgoçu kapa, kızım üçün sana takpa, altın apa. Мына ортаңыз бир досуңуз сүйлөп койсунчу гана ушул Тажикан эне тууралуу канча жылдан бери доссуздар? Экөөбүз келин болуп келгенибизде 16 жашыбыздан келин болуп келгенбиз ушул жерге. Мына 60 жыл болуп атат. Шундан бери коңшубуз, hem dostbuz, hem avsınbuz. Bir-biribizdi sevmenge kelip bir жақшы жаман айтышпадык. Şu sizin bizim menelle kel atağız baldarımıza mıntımak, özüyüze mıntımak. Baldarı men 5 gündük öyle turgan jenge. Şu ıntımak bolup jaşagan жақшы eкен de balar. Allah'ım, daim жақсылығың болсын aynan sana. Rahmat Allah. Yani çeksiz özümüzü toxtatar Enelерди сыйлайлы. Ya yenelerdi sıylagla baldarım bardık şertleri. Эненин ар бир жылмайысы бул керемет деп коет го. Allah'a rahmat. Şunçalık kılıp. Сырга деген карындашыңыз бар. Ошол сырга деген карындашыңыз атайын энени куттуктап, аны менен кошо рахмат айтыңыз. Алла разы болсун. Аны менен кошо сизге мына калпак, анан кол саат мен келгенче эстеп тагып жоготпой тагып турсун деп ниет кылган эле. Рахмат. Алла. Сагындыңызбы карындашыңызды? Тааныбайм да. Сагындыңызбы? Сагындык да, Сөз сагындык да. Кол саатын ачык эле тагып бирок баягы Тагып кой. жаңы ойдон жанандайларын чыгарып Рахмат. курул аласыз, Алла разы болсун. Сагынбайм бир туугандарды. Тагып коюңуз. Тагып коюңуз колуна. Не, тагып коем. Kolga tagıp çıkarıp durup da. Sürpriz болуптур да буяга. Kuda keldi deyi verippiz biz. Сүйлөй бериңиz. Сырга карындашыңыз. Тапка, кызга карындашыма эмне дежем, тилектерди тапкандыгына барака пайыз берсин, эмне тилесе тилеген максаттарга жетсин. Ошо алыс жакта бир туугандарым деп жүрөт, кыздарым деп жүрөт. Тилеген максаттарга жетсин, Алла таала ошолорду колдосун. Эмне тилесе тилеген максатка жетип, жолда ошо апасы окшоп, кыз чыгарып, уул үйлөп, неберелүү, чеберелүү болуп жүрүшүнү Алладан сурап кетебиз. Энем эмне дейбиз, узун өмүр каалайбыз. Ошо кыздарынан, балдарынын бактына бар болсун, биздин бактыбызга, ушу төрүбүздүн көркү болуп отура берсин дайыма. Азыр 74-кө чыкты, эми ушул жаштан дагы көбүн каалайбыз. Бул жагы сизден көз каранды да. Эмнеге мага көз каранды? Алла таала билет эми. Алла өмүр берсе, узак жашайбыз. Амин, Турдубек энебиз дагы ошо алыста балдарым, кыздарым деп жүрөт, бүт туугандарым деп жүрөт. Мекенин сагынып, ошолор дагы эмне тилесе, тилеген максаттарга жетсин. Тапкан туткандарга барака пайыз берсин. Эсен аман ушу эли журтуга, айлыга, бүт туугандардын алдыга, бала чакасынын алдыга, апасынын алдыга кайтып келишин Алла таала насип кылган болсун. Şu dagı bir tuğanlar bardığımız uşularga tilekteşpiz, qaytip gelişige. Tapkanlara baraka bəz ver. Biz aytat turgan şu. Allah rahmat.